Үтө үмек күнінен күнді тыкманы сахам жоны сергете. Биһиги үктенни бит алтынны ыйка. Алтынны ый диен кыстык ағас ыйыттан бастакыта болар. Күһүңү кеммит иккис ыя. Бу ый аата алта сыппараны кытта ситимнәк, алта сыппара алтыһы суалталаах. Ый үргеллердин чолбоннуун алтыһар. Жон серге эмие алтыһар кеме болар. Алтынны үксүгер сиппереңнәк, артақтақ, қардақ, бұлыттақ болар. Онон суол ис дағаны алжанар. Бу кенниттен сирүрде тоңа бұхитыяр. Onu soyuo kem ebetер добдурга дилдер. Бор иңериңмит итите сиранныгар түһәр. Онон сираннынагы тоң ирер. Ол ихин алтынныга булуус кахарга самай табагастаак кем. Алтынны бүтүүтэ өксүеннәк кара кою ардактар келеллер. Орто дойтуга алтынны ыйга котой айы суолтата улахан болар. Котой айы төрдүс қаллаңа олоқтоқ, кені сетте жүхіннәк. Сетте ини бей болан көстер. Жоңға күстәк сананы көжітер. Түмсүйіні төріттүр, тәрәхіні ситерер. Котой айы сүрін туама или тәрейі ден болар. Котой айы олорор дойдута төрдүс қаллан. Бу қаллан сып-сыртык алгыска көтөгүллү бит болар. Котой айы түрбүй кынаттақ, мултугур бүлгүннәк, комполлубут быһыылаах, жонтоллубут сотолоох, кини көтөр болан көстөр жүхүнэ хитигердик болар. Онтон кихили кептеннәгенә суа каан себереләк, жиппен кааннаак эр кихи суалтата. Котой буластақ, тәрәхіннәк болуыны көрдөрөр. Айылар колбохон түмүллүбүт күүстәрә котой айыннан тақсар. Кинелер орто дойдуга сақа жонун санаата қайдақ түмүллерин көрө исте олороллор диен өйдүүлер. Котой күүхү булаахы белиетир, кини жону түмер сомоголур, терьер суалталаак. Онтон сақа жонугар түмсүй төрүтэ көміскес, ахыныгас болу, бәйе-бәйеға көмөлөхүй ден болар. Алтынны ый күнін жылын билгете. Ый устата 17 сүйрбе миллиметрдәк сөңүй түхер. Температурата 5-15 градуска дери тымныяр. Сорогор қара суық жок-жок күхін болар. Қар алтынны ортотугар түстәгенә улдубат, куобак манқаяр. Быйылгы жылбыт бихене жок-жок күхін болла. Жеті күртук алтынны маңнайгы күнігер туруя соғыру көттігіне алтынны 14 күнігер диери тымны түхер. Онтон 2 күн көппетігіне сеттінні 2-тігер диери тымны күхе суаға. Алтынны ый 8 күн ат қамытынан кылган барар.